अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धपराभवः। न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षभ गृहे स्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। महतां खलु विप्रर्षे उत्तमश्लोकपादयोः छायानिर्वृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहा मतिः। संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत् सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता। श्रीशुक उवाच। बाढमुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंसद्वैतकथां किञ्चिदन्तराय विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। यर्हि बाबहराजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्जसा भगत परमार्थसतत्तो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो वनितलपरिपालनायाम्नाथ प्रवरगुणगणैकान्तभाजनतया स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवते वासुदेव एवाव्यवधानसमाधियोगेन समावेशित सकलकारकक्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दद्यद्यपि तदप्रत्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मनोऽन्यस्मादसतोऽपि पराभवमन्वीक्ष्यमाणः। अथः भगवानादिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिबृंहणानुध्यान व्यवसित सकलजगदभिप्राय आत्मयोनिरखिलनिगम निजगणपरिवेष्टितः स्वभवनादवततार। स तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानाबलिभिरनुपथ ममरपरिव्रीढैरभिपूज्यमानः पथि पथि च वरूथसः सिद्धगन्धर्वसाध्यचारण मुनिगणैरुपगीयमानो गन्धमादनद्रोणीमवभासयन्नुपससर्प। तत्र ह वा एनं देवर्षिर्हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भमुपलभमानः सहसैवोत्थायार्हणेन सह पिता पुत्राभ्यामवहिताञ्जलिरुपतस्थे। भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सूक्तवाक्येनातितरामुदित गुणगणावतारसुजयः प्रियव्रतमादिपुरुषस्तं सदयहासावलोक इति होवाच। श्रीभगवानुवाच। निबोधता तेऽदमृतं ब्रवीमि मा सूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तत एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टं न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद् विभूयात् भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगमव्यक्तदिष्टं जनताङ्गधत्ते यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता न शिव द्विपदे चतुष्पदः ईशाभिसृष्टं ह्यवरुन्ध् दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात् आस्थाय तत्तद्यदयुङ्क्तनाथ चक्षुष्मतान्धा इव नीयमानः मुक्तोऽपि तावत् बिभ्रियात् स्वदेह मारब्धमश्नन् नभिमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियात निद्रः
किं त्वन्यदेहाय गुणान्न भृङ्क्ते भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद् यतः स आस्ते सः षट् सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यं यः षट् सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन् क्षीणेषु कामं विचरेद् विपश्चित् त्वं त्वब्जनाभाङ्घ्रिसरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितषट्सपत्नः भुङ्क्षेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व। श्रीशुक उवाच इति समभीतो महाभागवतो भगवतः त्रिभुवनगुरोरनुशासनमात्मनो लघुतया वनतशिरोधरो बाढमीति स बहुमानमुवाह। भगवानपि मनुना यथा वदुपकल्पितापचितिः प्रियव्रत नारदयो रविसममभिसमीक्ष्यमाणयो रात्मसमवस्थानमवाङ्मनसं क्षयमव्यवहृतं प्रवर्तयन्नगमत्। मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्धितमनोरथः सुरर्षिवरानुमतेनात्मजमखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तय आस्थाप्य स्वयमतिविषमविषयविषजलाशयासाया उपरराम। इति हबाव स जगतीपतिरीश्वरेच्छया धिनिवेशितकर्माधिकारो खिलजगद्बन्धध्वंसनपरानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्याङ्घ्रियुगला नवरतध्यानानुभावेन परिरन्धितकषायाश्रयो बदातोऽपि मानवर्धनो महतां महितलमनुशशास। अथ च दुहितरं प्रजापतेर्विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिस्मतिं नाम तस्यामुहबाव आत्मजानात्मसमानशीलगुणकर्मरूपवीर्योदारान् दश भावयां बभूव कन्यां च यवीयसी मूर्जस्वतीं नाम आग्निध्रेध्मजिह्वयज्ञबाहु महावीरहिरण्यरेतो घृतपृष्ठसवनमेधातिथिवितिहोत्रकवय इति सर्व एवाग्निनामानः। एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन्नूर्ध्वरेतसस्त आत्मविद्यायामर्भभावादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंस्यमेवाश्रममभजन्। तस्मिन्नु हवा उपशमशीलाः परमर्षयः सकलजीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमत्शरणारविन्दाविरतस्मरणा विगलितपरमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तर्हृदयाधिगते भगवती सर्वेषां भूतानामात्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनस्तादात्म्यमविशेषेण समीयुः। अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्नुत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतयः। एवमुपशमायनेषु स्वतनयेष्वथ जगतीपतिर्जगति मर्बुदान्येकादश परिवत्सराणामव्याहताखिलपुरुषकारसारसंभृत दुर्दण्ड युगला पीडितमौर्विगुणस्तनित विरमित धर्मप्रतिपक्षो बर्हिस्मत्याश्चानुदिनमेधमान प्रमोदप्रसरणयौ शीन्यव्रीडा प्रमुसितहासावलोकरुचिरक्ष्वेल्यादिभिः पराभूय मानविवेक इवा नवबुध्यमान इव महामना बुभुजे। यावदवभासयति सुरगिरिमनुपरिक्रामन् भगवानादित्यो वसुधातलमर्धेनैव तपत्यर्धेनावच्छादयति तदा हि भगवदुपासनोपचिताति पुरुषप्रभावस्तदनभिनन्दन्
समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दीनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणि मनुपर्यक्रामद् द्वितीय इव पतङ्गः एवाऊह तद्रथचरणनेमिकृतपरिखातास्ते सप्तसिन्धव आसन् यत एव कृताः सप्तभुवो द्वीपाः जम्बूप्लक्ष शाल्मली कुश क्रौञ्च शाकपुष्करसंज्ञास्तेषां परिमाणं पूर्वस्मात् पूर्वस्मादुत्तर उत्तरो यथासङ्ख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लिप्ताः क्षारोदेक्षुरसोदसुरोदघृतोद क्षीरोदधिमण्डोद शुद्धोदाः सप्तजलधयः सप्तद्वीपपरीखा इवाभ्यन्तरद्वीपसमाना एकैकस्येन यथानुपूर्वं सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु पृथक् परित उपकल्पितास्तेषु जम्ब्वादिषु बर्हिष्मति पतिरनुव्रता नात्मजा नाग्निध्रेद्मजिह्वयज्ञबाहु हिरण्यरेतो घृतपृष्ठमेधातिथि वितिहोत्रसंज्ञान् यथासङ्ख्येन एकैकस्मिन् एकमेवाधिपतिं विदधे दुहितरं चोर्जस्वतीं नामोशनसे प्रायच्छद्यस्यामासीद् देवयानी नाम काव्यसुता नैवं विध पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसाजितषड्गुणानां चित्रं विदुरविगतः सकृदा ददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम् स एव मपरिमितबलपराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुशयनानुपतितगुणविसर्गसंसर्गेण निर्वृतमिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहमिन्द्रियैरविद्यारचितविषमविषयान्धकूपे तत् अलम् अमुष्या वनिताया विनोदमृगं मां धिग् धिगिति गर्हयाञ्चकार परदेवता प्रसादाधिगतात्मप्रत्यवमर्शेनानुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृतकमिव सह महाविभूतिमपहाय स्वयं निहितनिर्वेदो हृदि गृहीतहरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार तस्य हवा एते श्लोकाः प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरं यो नेमि निम्नैरकरोच्छायां घ्नन् सप्तवारिधीन् भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवनादिभिः सीमा च भूतनिर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विभागसः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषानुजनप्रियः हरि ओं तत्सद् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।